Ka UDP Youth Wing Bhoi District hapo ka jingalam jong ba Sumarlang swear ubadi presiden jong ka UDP Youth Wing hari Bhoi District harangkat ka jingedon lang jong ba don kupar sumer ubadi advisor jong ka UDP Youth Wing dari Bhoi District kila lej ai sendon da ka Dorkhas hakmat Myntri ka Sarkar Jela ubadi pe ya katanat Pule Puthi uba alakmen rembui halor ka phang ka bai dei ber ka jing sa teng ya ka jing shna ya ka ying school hamau teri merdon ka belatip kum ka residential school. Kumban syupen kan mau ka UDP Youth Wing Bhoi District harangkat kinong yalam shenong bat kinong yalam raj kilalet ban jurip ya ka jing pensa teng ya ka jing trei ya ka tegi yang school bat da ka ju ka sur kilayarai ban wat jing tip halor kidau jong ka jing pensa teng ban pendep ya ka ne ka jing shna ya ka tegi school bat klem penslem henin ka sngi kilalet ban ya kendu ya uma lakmen romboi ubadai Myntri ubadai pe ya ka tanat Pule Puthi jong ka Sarkar Jela ban wat jing tip halor ka tegi jing pensa teng ya ka tegi ka kam. Na kaliang jong deo Myntri habayo obanya keren bat kine kinong kit kam jong ke UDP nari Bhoi District ulabu ya ke jingkular hakamat kine kinong yalam ban simkya bat ban buddin ya ki kam basa teng bat kularu ban ai ke jing trei ke babha na kebenta kabit kabiang ke jing Pule ki khon ke Jela. Kum ke UDP Youth Wing wilayah bat ngila dong cibut pai ba dan ngila sport visit sport motori modern kepada residential school itu angkat dong dalam soda dalam ada pasang lemi sport visit bangila bisa ke pintu apa ubun jadi itu bangila keluar di dalam pasang bangin lead delegation of government bangin yo jisha jadi hadir kelihatan bangin one sport visit mentakasgi ngila yo appointment baru education minister ngila kadang bangin dalam pasang soda bangin Youth Wing mengaku advisor juga ngira kedua minister ngira yo banyak kan sibun lah beliau pasal beson ke Morondong last tisun ke Morondong bagi haknya kedua bagi ngira kerja Islam ha jadi jika kalau bang ya kan school residential school lasim lab ketika polisi jong sokar kabarim po jilam jong betul sama ke kongres dan government di kadi ka sa tengok nomor ba kamdan pisah ke jumpa lo Myntri menyelong ba ya ni pensateng nama ba dan fun di menta nagaliang jo minister person wasim kia ba kumno palaban penyo pisah yang kan ba nama pentun semat ya kenika residential school kumo tay minister ne kan baro kejelan arpoteli na poki arpoteli khatna teli kilayan Myntri kudi Namun kita ada 80%, 90% ada di infrastructure school building. Di nila keliba ke egana pulong ega department ega sokar nak ke de saya ke de ke fund. Di nama minister bayi unikran baru bayi unikran option minister ban sim kia kali bat target tu minister kelong ban lada mla senda boleh kena dilihat lawan persang ke masa itu di penjawab pisah dalam pendek ini residential school. Jadi residential school siapa orang ini kerku berkerau ada ngila penulung di Myntri ulung very positif lah keluar kemarin ini bawa unsim kia ban unsim kia itu bak sorka kerana bak kejing temu jauh sorka kalau kalau teh itu di pelun di krol tengah bisa kerana bak kenyo Pynpoi siapa pajba kata kadi ke bak keluar Myntri mana bak untuk stop penulung ini. Kemarin kejing orang Myntri kalau ba sokar mencuah kalau dem kalau dia persang suasana itu lagi residential school. Kalau sukses kalau bersesuatu dia replicate persang yang berbun. Dari nomor ba sokar kasih lu harus di perkoi dia jelah. Dia minta kelas subjek dia agar lu keluar di election ini macam saudara macam dorosnya on yang kemudian bantu ulung ya kenika residential school. Di kumo PTB na kaliang ka UDP Youth Wing hadin bagi ladap form hakini ki benai beladap di jitu jungi kalau bagi train namata ki pajba jangatan jungi di hawangi ya chulum sideng yo I ya kani ka school kabala sateng kumbala batai manage khamat mai ki ada vaisa jungi tingi na kaliang ka Youth Wing midon kata ka jingit klik kai ba kanum long le noi ti kum ta ni long badan bok mangi yo ya ada vaisa ibasim khalam
Antara kita khot baru kita simkia ti nilala ban le ban kam ban layor ban kendu ye minister ban kani kalong tang kajing sedang inyai budin bakan ni kam kat ulong baru segiwi kam di pasateng ha ka district bro kawai hi minya chakman ban nginwa ban minele ban pen ulong iki ba kanun ka skim kan ulong ka pasateng andre kan long ka jingkerku ya ki pat ba kai ta ga de ka we ka jingtu ka bakong san e jang ka party UDP ba jong ka UDP hi bro kawai